Jadi waktu tanya ta'ala ke doa ba Allah, gegalak oleh Nabi yang sirah jih panu. Jadi Nabi meninggalkan yang panjang-panjang, yang muhuhu, yang kira-kira sudah jelas maknanya karena Allah Maha tahu. Jadi Nabi gesingkatkan. Istihbabul ityan bil lafdi al yasiri fid du'a. Gegalak oleh Nabi, maksudnya oleh agama, bila tak baca doa dengan lafaz yang mudah-mudah. Wa ayyakunu du'a'u jami'an, tapi doa-doa yang tak bacanya mengumpulkan makna-makna yang banyak. Liyasilud da'i ila matlubihi bi ashuli tariqin, agar orang yang berdoa itu rajin berdoa karena mudah baeun. Mangan mungkin urang tak perlu doa cukup payah-payah hana kita meukeun pi payah tak keun boh cikeun yang mudah. Allah Maha tahu. Jadi yang mudah-mudah, kalau memang tidak bisa dibaca yang sulit-sulit, terutama untuk tahindarinya. Yang kedua, jangan sampai kita menganggap nyom ya hana takun yang ubud-ubud takut-takut hana gedepu perlai tanya nya tak salah tu. Karena tingkat takun Rabbana atina mentang ka gedepu oleh Allah pu perlai tanya ka gedepu mandu. Bahasa Aceh hana payah putuk tu, hana putuk keun. Hana payah dikte yang mana hana payah ta dikte Allah dari samsang bahana takunnya ka hana gebinyo. Jadi Allah Maha tahu, maka Nabi gegalak doa yang singkat padat. Hadis berikutnya untuk nak contoh yuk. Anas, ya, dari Anas sahabat Nabi radhiyallahu anhu qala, disampaikan oleh Anas bahwa kana aksaru du'ain nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, doa yang paling sering, aksaru paling banyak, paling lazim, paling rutin dibaca oleh Nabi, Allahumma atina fid dunya hasanah, ya Allah datangkanlah kepada kami di dunia ini kebaikan. Yang dari ayat Quran Rabbana atina, jadi jid akun Allahumma Rabbana pijit, hana takun Allahumma Rabbana mantang pijit, hana takun Rabbana Allahumma pijit. Jadi boleh, atau kedua-dua Allahumma Rabbana atina, karenanya doa. Tapi tak pakai Allahumma tak duduk ba ayat Quran hanjeut, karena ba ayat Quran hana mutulih Allahumma. Tapi di dalam doa boleh Allahumma Rabbana boleh, atau Allahumma hana pakai Rabbana li atina boleh saja. Wa fil akhirati hasanah, dan di dalam akhirat juga kita mohon pada Allah ada kebaikan. Wa qina azabannar, dan jauhkanlah kami dari azab neraka. Maka minta doa itu supaya bahagia dunia dan juga bahagia akhirat. Sama ya. Maka perlu bahagia dunia benar ilmu dunia, bahagia akhirat ilmu akhirat, bahagia dua-dua dunia akhirat. Jadi hana perlu senang akhirat mentah, hana dunia. Cuman pada saat hana senang dunia, hai senang akhirat. Dan hana doa dunia mentah akhirat senang, akhirat baik yang hana zid. Tapi yang na doa dua-dua senang dunia, senang akhirat, artinya sejahtera di dunia, bahagia di akhirat.